Hey yo, boom, guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. It's another day, another dollar, another episode, another banger, another breakup, another cry. Mara why? King Ginger Cream de la Cream. This is King Ginger TV bafethu. Niyahlukana nje. Nithanda ningathandi niyahlukana. Niza neyinkinga zenu zingako niyahlukana. I want to do this. I want to say this loud and clear. Bantu besimame kumele ukuthi nikhumbule irole enidlalayo kubantu besilisa. If you are a girl and you are dating someone, a guy, because now even guys they date guys and also girls now they date girls, but if a guy is dating a girl, ntombazane kumele wazi ama-duties akho. Kumele uzazi izinto uma ungena kwi-relationship ukuthi awungeni ngenkomo nje kuphela, but kunezinye izinto umuntu wesilisa adinga ukuthi asizwe ngazo. Awuthi yami uma ukuthi udate a girl, ungacabanga ukuthi ungena ngepipi kuphela kwi-relationship, but kumele ukuthi nisizane, nibalansisane, nithandane, niphinde futhi nihloniphane kulokho. So akungabi bikho ukuthi omunye umuntu usefila ngathi yena useyi-slave on this relationship, omunye futhi afile ngathi yena useyi-king or use-supreme kule relationship. Singesami siningi bafethu, ngisazonidonsela nje namanye ama-bombastic words njengabo supreme, njengabo or maningi wona ukuthi amanye King Ginger Cream de la Cream maningi lamagama man, shit khona elinye ngilikhohliwe vet kuningi kodwa ngisazonikhipela ama-bombastic, but right now ngicela ukuthi nenze the right thing. Do the right thing. Make sure that you subscribe on this channel at King Ginger TV and tell a friend to tell a friend ukuthi it's a fashion ukuthi subscribe to King Ginger TV, because if we subscribe, this guy will keep on giving us hot episodes. Today, it's another episode that is hot. Oh, my sister, uyangitshela ukuthi yazi Ginger, I'm fed up, now or never. I'm leaving this guy of mine. Uyangikwatisa kanti ekugcineni futhi kule relationship angibenefiti. The only thing eyenzakalayo kugoba iqolo nje. Ngizoguga ngimncane. After the break, ngizokulethela my sister ongafuni ukuguga emncane. Take me to the break. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Welcome to Angisafufuni. On this show is where I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey, what made you go to why the food that? Why the food? Why we are back at it, and the Calabantu bathi hey wejizabel, hey wejizabel. Awu Jezabel, kuyaphela namhlanje kuba uJezabel, kuyaphela namhlanje kuba no Jezabel, because my sister uthi lo Jezabel wami umjita ngiyamgabha namhlanje. Ithi ntonto my sister ngizwe ukuthi ithini into yakhe, why efuna ukuhlukana nendoda yakhe. It's King Ginger Cream de la Cream, and this is King Ginger TV associated with the one and only CMTV. Sondela mtakama, sondela. Hlala la. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Umoya uphansi? Umoya uphansi shame. Ngicela usitshele igama lakho, uphinde usitshele ukuthi why umoya uphansi. Okay, mina ngogama uMulebogang. Ngiphuma eHoneydew, ngize la because ngifuna ukushiya umuntu wami, phama igama loSibu. Lo muntu lo yazi nje ngathi kahle la ngikho ku relationship. Kahle ngathi ngumama wakhe, ngathi ngiyamsebenza nje, ngiyamklinela, ngimenzela yonke into, kodwa yena akangiboni nje. Ngathi nje mina ngiyazi. Manje qale nini ukufila ngathi nje wena ngathi awazi? Nje after 1 month nje, sithandana 5 months, after 1 month nje umuntu useyajika. Sekashowa ama true colors manje sekuba ngathi hayi mina yimi ongamsala emuva or ngenza something nje nguthi akasazwakali. So mangathi nje ngibuze ukuthi kwenzakalani. So wena ne-out yakho njengoba nithandana, ama-true colors akubonisa wena yini, wenzani, usejola nabanye abantu, kwenzakalani, ithini impilo yakhe, yini le kukwatisile manje ukuthi uthathe le decision ukuthi you wanna let this guy go?
Uyabonani ngesikhathi ngihlangana naye ni majayivana umuntu wabantu. Abantu bayamthanda nje. Okay. Akunankinga akunokuthi okay nomina lo muntu lo singaphilisana. Akunankinga. Umuntu nje saqala ukuphilisana nge1 month beku right siphuma uyazi nikumnandi nje i relationship. Kodwa after 1 month umuntu nje manje sekahlezi asestrateni sekahlezi ajiva sekahlezi mina ungitshela ukuthi mina ufuna ukuthi ngidlale irole kuba igirlfriend which is fanele ngimklinele mangiye lapha kuye fanele ngifike ngikline fanele ngifike lapha ngimwashele ngoba ngithi mina ngigirlfriend kodwa inkinga ke manje ukuthi impahla zakhe zonke sihlezi sizingcolile sihlezi sinamadanu sihlezi sinani ngoba labantu laba basikhothani laba babo yabayazi labo nawo yabayazi amashi yabazi nawo yabazi ama popcorn nje manje hayi ngeke ngisakhona manje bayayenza sister ngempela lento ukubhunyelana ngama ultramel babhunyelana ngama ice cream yazini King Ginger angisafuni lutho nje uyabona nje impahla zakhe mawubona iwashing basket lapha kunukukudla nje kuphela kunukukudla nje uthi ngeke ufune nokubamba lapha indlu yakhona nje umuntu wakhona uyabona ukuthi uhlezi angekho uhlezi ajiva uhlezi nje kumnandi amantombazana laba amthanda ababhizi ngiyazini bangishayela ama scamp ngikhathele nje angisafuni ayengeke ngisafuni lutho so yini into ofuna ukumtshela yona makafika lana ngiyasori siswa mazwa wajola ke nomuntu oyinkinga ayingifuna umtshela ukuthi hayi masiyeke makahambe uthola umuntu lo sombhadala azomklinela azomwashela ngoba mina ngisakhona ngeke noma bathi umuntu uyamthanda ngeke yini usuthola into entsha nemntaka manje ngoba ungasamfuni hayi umuntu angimtholanga kodwa yena ngisamfuna shem angisamfuna sengikhathele ngisho nala hayi akusasebenzi shem akusasebenzi laba igotana ngiyezwe ukuthi hayi na kwi sex bayagijima hayi akusasebenzi shem ngeke ngikhona ayingeke ngikhona shem so siswami ngizocela ubhuti welcome ukuthi abesibizele ubhuti ngalena njengoba ukwazile ukuthi ufike naye angithi ubungakamtshelile ukuthi namhlanje uzomlatha ngimtshela ukuthi ngimthengile iskipa sama popcorn wavele wazi angithi uyasithanda lama popcorn ama kip hayi sorry yazo uwasha kuphela ngithi angisafuna ukubona iwashing la ngikhona nje yakuthuza hayi trauma nje sengikhathela ngisafuna lutho ngeke ngikhona welcome awuyilande le ndoda ngalena kwisitshele kahle ukuthi lengane lena egobisa kanjena mfethu iqondeni King Ginger bafowethu njengoba nizo my sister isikhalo sakhe sisodwa ukhala ngokuthi she feels like kule relationship akuyona uyislave she feels like kule relationship akuyona kumele ukuthi yena enze izinto omunye umuntu yena athule nje abukele nangu my brother ngena ethi ngimsondeze sikwazi ukuthi sikhulume le ndaba awunjayami baba wami kamba kanjani my brother bathu bani kama hayi kama sibusiso abaningi bangazi ngasibuka mosha abantu sibuda mosha so sibuda mosha vele wena shuthi sukusu mosha ngempela nothi ngale ndlela le yama khona mas kumele simosha isayenza lento futhi fucked up ngiyakuthemba wena so ngifisa ukwazi mina awuthama ukuthi mangase ngikubuza how much have you wasted mhlambe nje ngokumosha sokaningi imali enkulu wathi nje ngalelelanga lo lasuku ngadlula yabona ukumosha kwami kwaba ngayithola ngidla inyuke engaka because nina kuningi nibhuka ama taxi ama colorful nihamba Nkosi yami obvious siyamosha nje nayacava yang especially makuhlangene ikhothane nje hayi ngiyatshela kuyamoshwa blind manje nje yami manimosha lapha because akhona phela namanye amachera yikhothane nawo asuke emosha khona asuke emosha obvious akere sebehlangene sikhothane yabo yabo njengabo Sula Africa kanje so yabona sebehlangene yabona nabo geli sibabiza amachikita yabona amachikita mama sita señorita mfethu ngihleli nanangu mama sister wakho lana and mfethu uyangichazela the way omphethe kahle ngakhona another way wena mawusuyisulile ukule energy yakhe akuthanda ngakhona wena ungathini oyithandayo ngayo obvious ngithanda ngendlela yabona mengakhona man la ngendlela behave ngayo ebantwini yabona uyafeel ukuthi uphethe umema khona ngiyafeel ukuthi ngiphethe umuntu like yabona okulevel yami noma ngasisikhothana mama siyabona mara ngihappy ngendlela futhi ayenza ngayo ngihlonipha yabona so sure mfethu umamazi ke njengoba ekubizile lana njengoba sihleli kanje ngoba khona afuna ukuyikhuluma nawe sister ngisacela umchazele ukuthi kwenza nani mina la ngikubize because
Bengifuna ukuthi ngikutshele ukuthi mina sengikhathele ukuthi mina lokhu ngiwashelana nawe ngilokhu ngiklinelana nawe wena ubhizi uhamba lo wenza izinto zakho awuniki nesikhathi ngoba uhlezi nje wona ufuna ukujiva le phandle le and mina uyazi ukuthi mina umuntu okujiva or anything so sengitshelile ukuthi hayi se omunye nomunye sezophuma zakhe nosozothola bakho khona la ujiva khona nijive nonke kahle. So uyakukhulula ngamanye amazwi uthi hamba ojiva noma Sikita noma Chikita noma Rikita. Mina into le ekhuluma ngathi sengikhulumela inhlabathi manje angisazwisisi ukuthi company no because mina ngicine nawe sigrand yabo. Obviously now kumele ungiunderstand ngakutshela ukuthi kumele ungiunderstand ukuthi umuntu onjani mara mina mase ngizithola sengingayila bo Thongo King Ginger yimi lo mina ngisakwazi manje from kubuka sabantu sebazwela usize emafonini sokuyimi efandaga. Uhlela ungibuka out yami. Yazi kuma mzala ukhala ngani uthi wena njalo uhlala enza iwashing etaxukayo iwashing egcwele Ultraman iwashing enuka amadanone iwashing ehlala ibici ko chocolate emaphaketheni uthi umethi uyawasha vele kuphutshu ku chocolate usuphutsukela nala izandleni the way nina enibhunyelana ngakhona lapha namaniyeki lezi zinto zenu lezi. Ngalesi sikhathi mina akangithenge nale chocolate le nale Ultraman kodwa ngihlezi ngiyiwasha and wena uyakhala my sister ukuthi wena khona ngelanga la wena niya kwi festival wathatha yonke imali yakho wayoyithengela wena wedwa impahla awumthengelanga lutho same muntu lo zobuya futhi awumela washe lezo impahla lezo indaba lenganweni slave awuthi yami. No obviously bheka mina ngoba yabona ngisa understand no obviously mina ngisikhothana yabona yena akazithandi le impahla cha wayipho ungamthengeli into ayithandayo hayibo wena noma uno 3000 noma uno 2000 kumele kutholakala ibhlok kutholakala wena kutholakala namadanone and nalama Ultraman uyakhala ukuthi kunokugcwala ama Ultraman lapha efridge endlini yakho kodwa lawo ama Ultraman ashonapi niyobhunyelana ngawo umosha ukudla. Obviously iculture phela lento mina ngiyiphuza pho umoshelana ukudla why ningathengi ukudla yena kumhlupha uthandana nawe wena umuntu abanga mina angeke ayihalela umuntu Ultraman isefridge ngeke ayihalela iyogurt isefridge wena lezi zinto kanti icrosser yakho uyodlala ngazo. Nakho ke ngevale idlulile ngayi ngubhayelanga ama chocolate angibhayelanga ngama Ultraman angazi ukuthi ukhuluma ngani mina ngevalentine ngamthengela wena nje into uyithola ma uyi-birthday yakho kusho ukuthi mina i-chocolate ngizoyidla mase ku-birthday yami or mase kuvalivali otherwise khona phela kebe kulilanga kodwa yena everyday uyayichitha. Okay wena zonke insuku special for wena kodwa yena olwakhe lu special kakodwa ukuchithelana ukudla mfethu uyichithelana Ultraman uyayazi Ultraman ukuthi imalini uyichithelana. Obviously it's for culture. Uyichithela phansi uyichithela la engubeni nini uma omunye umuntu ekuthela Ultraman ngoba uyazi ukuthi unomshini okuwasha la mana mina into engifuna ukuyibuza ukuthi why engangitshelanga kulokuthi size sibuye la why wena mgoqo uzomshayashaya uyabuzwa ngithi ukhuluma kanjani mina ngitshela sister uthi awusamfuni ngitshela angeke uqonda ukuthini ukuthi angeke awuthemba sozojolana ngenkani umhlabathi ke wena lo uthi yabona wena usukhuluma umhlabathi ke ungazokhuluma idust no okhuluma idust no hayibo yiwo okhuluma idust hayibo ngimlethela uyabona why ngimlethela it's because wa attack mina manje ngalo mhlabathi no wena ngo attack mina ndoda mina alright wena shift ngaka ngibuye ngizohlala esenta hayibo kanjani akasakufuni ngeke awuthami ngeke ufike ubizwe la ubizwe uye lo mntana lo akasakufuni awuthami accept awusena into qhubeka wena nalabo ringirita bakho nalabo chikita bakho bamwashele labo ngeke bamwashela ngithi bazothelana ngama custard ngeke bamwashele kwaku baby hlala kahle kwakuba wamthinta nawe khona uzokuthinta akuthintwa nemphathela amabhawu yes mara baby mana relax sithando sami yes ngiwasha angisawasha ngama Friday every Wednesday mina ngiyawasha so Monday Wednesday Friday one uyawasha and yesibili wena uhlezi unalamanto ngombazana yakho lawa agqoka iketi zeleda namakhavela ngihlale ngibhizi uyakava nayo bona ngeke bamwashele uyazi ukuthi ngeke bamwashele uyazi ukuthi ngeke athola umunye umuntu ozomwashela ozomenza islima ukufana nami nakho kunye my sister kubhalile ngawe uthe wena kunezithombe la umkhona namantombazana agqoka iketi zeleda emfishane engaka kuvele amaqhizi ezinqa namakhavela wenzana lengane ochikita nabo Rikita nabo Prokosta uyacava ukuthi mina umuntu odumileyo obvious ugele na ukudambela lokho ke
Untampela Udumo lakho, no untampela udumo Angithi mina kahle nginganga kahle mina. ngoba wena udumo awuliphathi kahle ungcola kakhulu njengoba usudumile usuyithela kakhulu mara wena mawubekile wena Noma uzomthola umuntu makahamba ozokuthanda njengami Hawu, no hawu. relax wena the ume kancane ndoda awume kancane relax Okay, sengirelaxile. mina indaba yakho le angiyifuni mfu ukhuluma lesithando sami la Okay, sengithule, okay. Ngiyekake. mina sithando sami angazi into yokuqala ongidampelana ukuthi nje ngithelwa ngama atramen ngishuta Awasho nama bani? Uyancola. No, asikuncola. It's for the culture. Awasho ngubani? awasho uwe akilona uyisithando sami so lapho uzovumela le ndoda ehlukanisa Mina nje uthi Mbizo uyena wena uvumelene. Ufake mfethu endabeni zenu. Wayumfaka mfethu. uvumelene ngiyakufaka ngoba nakho uhlele center urathi uzohlala ngayi mina ngihlale ngayi Ngeke mfethu ngisuse endaweni yami ngeke. wena uldu film nama ngingathatha intombi yakho mina ngibenza ohlala center lapha ngiqala ukuquestion Ngeke uyithathe. Mina ngibizwe intombi yakho. wena isitori sakho angifuna ukusiza lo makathatha amantombazane la adlala nabo bazi bazomwashela Tshele futhi samuza zomfuna. hayi mina ngisakufuni mina ngisakufuni lutho Userious? ngiserious Userious? lutho uyangibona nje ukuthi mina ngigqoke kanjani So mina lapha bengidlala isikhathi sami mina, nokuphethe lokho ngibhizi okuncane lokho. ngikukhoni so hamba uyodlala nalabo bazodlala nawe mina ngizosihambela so mina ngisese bengibhizi lokho endlala isikhathi sami mina lokho ngibhizi ngithi ngithandana Ubani nawe bekadlala kaDonus isikhathi uyaphe la? Awuthi yami ingane Ngoba yakhalithi mina ayinaso yimo isikhathi washayo sakhe. yimo ophekayo Ugcine ukudla ngiqala kwakhona isikhathi. awukudli nokudla ngoba ubuya uhluthe ama-atramel nje utshwala yini mina kahle kahle ngiyisilima ngiphekela wena mina mawubuyo yana understand angifuni ngiqamba amanga ukuthi into leyo ukhuluma le mina ahlahle vela ngi-understand Mfethu ufuna understandani mfethu? Awutshele mina. u-understand wena alright ugelo wakho ethu udampela la marasta awafakile Na mfethu ihlangane kanjani manje indaba yama dread arm mfethu okay ayihlangana mfethu wena into akudampela yona ukuthi awunaso isikhathi naye you always out and about niyajiva uhlezi unama same thing nami ngiyabuza lokho manga kudampela le nto leyo ngithengile iskipa sama-gipgip otherwise yena bengekho namhlanje bekoyojiva unuka nane ultramel uhleli la iceleni kwami unuka idanone nje angazi kwenzakalani ngicela ngikhulume nawe Okay. mina khuluma nawe mina wena usungenza umuntu wami okusalayo angisakufuni awusafuni kanjani lo ngamfaki lo angisakufuni ngimbizile vele ngoba bengifuna ukuthi angisize ukuthi ngitshele ukuthi angisakufuni akayenzanga lutho lo yazi bengithi all this time bengithanda kaDona nje ufuna udlala ngami kahle kahle sometimes uthando lokho enough mawuthanda umuntu nje vela kuyuza kwenza yazi bengihlala every time mangiseceleni kwakho ngihlezi ngifudumele manje ngiyaqhaqhazela mara khona eceleni lapha angithi bakhona laba abagqoka iziketi zalapha Udoliswa ama-ultramel ogcwele umzimba. Nkodoliswa ama-atramel nkodoliswa uwe indaba leyo wena Awuthami yazi khona into engilokhu nginotisile kwena lokhu ungenile la ulwa nami mfethu and ngeke uyimele lento yenza mina kungisukela bhuti wami khuluma nentombi yakho uphume kimi ngoba njengoba lokhu ukhuluma nami hayi no ungakhefuzeli phezulu ungathi uzongishaya phela sithando sami hayi bo mfethu musuke ungisukela mfethu ngiyakukhuza kodwa into engifuna ukuyibuza ukuthi uhlukana nami ngenxa yokuthi nje bangithela ama-atramel ngisikhothana awasho ubani So, alright, awusamfuni washa Wednesday mina ngiwasha Friday yimi awusamfuni angisakufuni awusandithandi angisakuthandi konke nje kuhlangene konke ukuhlangene alento yenzayo khofe awisho uNkulunkulu akubusisa ngalento yenza uzongibusisa kahle kanjani Ngendlela cabanga ebengikuthanda- uhamba uwashela abantu la emzansi uwashela so mina ngingumuntu mina futhi uthe angithule konje mina ngazi thi vele uyini lokho ibhizi uyikhuluma lokho ufake awuthami phela uma isisithi utshele mina futhi uthe wena awunaso isikhathi sakhe hlezi wena u-out and about uhleli nalabangani bakho laba wena njalo uhleli namantombazane mfethu ungangifulatheli uma ngikhuluma nawe lalela fanele uyizwe lento sister mtshela ukuthi asamfundo angisakufuni and enye into obungayazi ngeke usabuyele noma isystem move njengoba namba uzogibela itaxi wedwa thina soba yazi lapha ahlala khona mina ngifuna ukukutshela nakho la bengifuna khona yabona outcome uma uzoqhubeka ulandelana nalengane ngizofika kuwe njengephupho elibi ebusuku and mngana nami ngeke ulale ngiyelala uzoyenzani ngeke ulale uzoyenza uyokuphupha kabi no uzophupha kabi uyokuphupha kabi yobe ngikhinya nami ngiyokhina ngeke mngani wami ngeke ngama-chocolate uyakwazi ugogo wami yaloya ngeke awuthami hayibo wena ucabanga ukuthi wena kini kuphela la kuloya khona nami ngiyaloya myself wantshela ngokuloya wena uzongihlukanisa nomuntu wami angihlukanisi huyo ongakufuni mtshele sister mina ngisakufuni vele uyancola awuthami ama-ultramary lawa namanje unuka lokho idanone kwakho ngeke angikhone futhi ngiyathandaza mina namanje sister kanti uthatha ngempela nkokhalo
namanje unoku-ice cream. Yeah, awuthiyami futhi kuzomela uhambe ngoba ngizoze ngihlubuka inhliziyo. Welcome. Ngicela ungithathele lo. Hayi yeah. Angizwanga. Welcome. Angizwanga. I'm welcome. Welcome. Sakuphi? Nakamthatha. Ngijwayeli kabi. Khipha le nto le. Khipha le fana ngizimgagaze wena. Cha uthi kudloma Ultraman la. Ngiyakubiza ngithi ngiyakuzama. Welcome. Ngicela ukuthi uma uphuma naye ngaphandle umshaye mfethu. Wena sister uyahleka indoda yakhe izongibulalela izinto zami la. Ubiza lo mfana lo ukuthi azogiqa lezi zinto. Useyadansa la emoyeni. Excuse, angithi uyabona waye bengimlethe la. Bengiyazi ukuthi nami uzongikhahlela. Manje uyikhahlelela i-light yami la uginqa izinto lana. Yabo ukuthi nabe ngitsholo yabona ukuthi ungilethele lo mfana lo mfana azongidelela la. Awusamfuni. Angisamfuni mina ngijabulile nje ukuthi welcome udile naye. Yabona sister kwengizwe kuthiwa seniyathandana futhi wawena uzophupha kabi umntaka Manasi ngiyafunga ngoba ungilethele lo mfana la ukuthi azokhahlela izinto zami kade ngimbone lo ukuthi uthi akangisabi lo. Ngeke. Welcome. Yafa. Mshayile kancane. Ngiyabonga. Nami ngiyabonga shem kakhulu ngiyabonga. Usekunje nje wena ne-Ultraman. Ngizizwa eshiyasini. Ngathi nje bangikhipha umthwalo la. Ngathi bangikhipha umthwalo wonke angisenomthwalo uwasha angisenani. Oh, kajumbam. Uyabona ukuthi hayi ngeke. Ngempela. Nami ngoba bengihlele eduze kwakhe la. Uyayizwa? Welcome uthathe nangu unkosikazi kaDanoni. Hayibo. Unkosikazi kaDanoni. Uyabona manje sengimoshila izinto ngeke sathola umuntu omusha manje ngoba. Hayi khuleka mntakama wena nje ibambe kwasheni. Okay. Engayibamba. Hey. Assess. Ngayibamba content bengithi ngimenza yona. Ya content bengithi ngimenza. Yabo khathi ngithi ngithathe. Khathi la ishaya khona kungathi uyaqhwisha khona ayikho into ebeyishaya. Bekuthi ngimenza le shaya ihayizuka. Yazi welcome dawe ngicasuke ngakhona umoya wami uphezulu ngisacela sithi ukwenza sithi ukwehlisa umoya senze into zethu inganyanya yezwa siqale la Take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Got some demand to Mabuyu, Bampolunu Stars. Welcome to Andy Sakufu. On this show is where I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey! What made you go to Why the food that? Why the food? Why the